Munene wa bururi arauga bururi no nginya uthii na mbere na akauga kindu kia mbere gutire hindi ungikinyukia ikinya riothe utari na thayo na uria tungihota kugacirira bururi ungihota kugacira no tukorwo othe tunyitanite hamwe na tukorwo tugithie njira imwe tuli hamwe. Mambo ya handshake aka exercise, wabunge wakashikana mkono na akasema tuache siasa mbaya, na pia siasa ya Kenya akasema ni lazima iende through transformation, tusikalie tu pale pamoja. Kile kiagenia muno ni ate we ni arugama na apologize aiga ko ni kire undu ono omwe kana uriku wakugaya bururi witu we ni ahera acoka aiga ati in the spirit of the handshake ithuothe tugeithanie na twamukanire uria tuhana tondu gutire mu Kenya uria koragwe munene gukira uria ungi. Bururi wa Kenya ni turabatara tukora twi kindu kimwe, tunyitanire twita andu amwe ni tondu gutina mundu ina bata gukira uria wingi, na I emphasize to extend handshakes nikenda aria tuturite tu ya kiama kia Jubilee tunyitanire na atongoria aria engi acia mairia singi. Mambo ambacho ameongelea ya handshake ya unity ndio itatusaidia, kwa sababu kama hakuna amani nchini hatuwezi fanya mambo lolote. Na pia imezungumzia zile shabaha kubwa 4 na akasema hata zile shabaha kubwa 4 ikiwa hatutakuwa na umoja ama hatutakuwa na amani katika nchi yetu, basi hatuwezi kuwa pamoja.